no ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wote na num kasa mpa obo ebeto yam yenko he ne mra ye frɛ me nana ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adom no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo me wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wan ka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hwe kura me so wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. Odifo ene ye odifo odifo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem sima pe na wo hunu se upe ba bi pa upe difo bi do ho homo me pa jaw. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and block factory da ba wa boboa no obi biara asabi opese wo mre fie na afi wo boss bi na who say yes ampa esumi fie ni no eye home estate and block factory and ye dey sa ade ebrewo wo estate a ebu men say so bonkum ni nifa nyina yenya na ye da no ye boa ma wo ba bi ebia na oni adaje ebia wo amono ne wo akontum wo previa yes ye wi ato because unyi obi ani a wo ba besi eye home fo so a ye beboa ama estate atiapo yenim se sika pa ya yenim fifire ho asem Bible so dwuma ye ni bia na kadua asem e moduma ni fifire mi wona wona senti no wo for me am ko gina ho be bia ye si dan e hwe hu se ye the block papa dey si cement akodan sebe ya wo to a unu woda there are a lot of estate wo ko to a enje ne nsu aminu ato wo ko to a enje na enwo apurugu ade ye ye gina e hwe se enye ko to te amodini wo ede ma se wo to a ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyame nhira se wo fa number de gu ase na ne home for edins a wo so eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope prota to prota dayi prota eni akire prota ni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie ne ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ebetom ne aboa na ya ma wonsa akabi ye dia efre ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwa kire oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech he ya tech kuma se tech he ya tech area he ya ne wo brania mo bia bo so da form afenso wato prot ni bi o amanane otimi mesi fie nzizo sanse uni obi a wogini di udi skama abusuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kesi na hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts me a show 2 weeks 1 week 1 month it dependent orders ayewo ebi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye de nyina agu cars mu ye de akogu prot so afi wa po bi a wo di se o ma we se egu so keke na ye hu video di a kire wo afi won say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a ye timi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because ene ni papa ehu enna
ne ano nko an ye uyo djuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni baabi de fa fabra ye bo ho da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contained dobro the time bi a open bi a na be see your home estate for so you be do any e do we da baby because we are from home so we believe home brefie na bra be do ni brefie be bossese brefie be to asase brefie e be hand dan na wo be ye hia the number de gu ase no krase munti ya ha se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha ye jama asase pa manso na ho ye man dan pa ahomodin wo e man blog papa sabi cement akom usaye ho a wayera fre na yanu ni nsawoso makra ba Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man, no crasa wom. To me bomb kwabini si anoma wo samu wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa dwumadie so. Ye nka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso ohia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ. Ha obi bia wo fa kura me yebɔne me hia no kura. Boa me na ye nka no kura wo man mu. Ofa kwaba. Yeah, cool. Ese we bai ofa adwe ho sɛn. Jade ya to kwabena. Asabi wanya respect bi ama na oka afon kire no. Etim beto yakonadu. No nso agi the same phone. Say Ghana politics, football, Ewurade nsani. Na da bi am ka twem se mo mu ni asofo na chi. De ni abeku. Anti prophecy no wonyi ni. Wamboa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yenso akeka bom ene yenso ye ka bi ama wo so wate. Make sure so be he Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada. Na ebe ye dedede. Mu host Diane ena me de bremo. Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. No, Eddie, I tell me no me no ye. Wa mamoja Eddie fusane. Ewo ye mua na ye de na soda ye de be manom. Sanse abrenyu na oye na na doye ewo ho emaye da. And then so obade no wa ya die ye je shemu ewo Koowaa TV. Ye studios ha ye de Koowaa dwumadie na ebro. If you saw prayer ekosi se no che everybody any yentina. Absolutely. Stories making headlines in the world of showbiz and yabo boanwa able to be up to so ama also hu de e koso ewo yeme mu ha na abibia meka say yetina sia na e wo say ye de asida PC ye de ma yaboafo a wono eso yasne eme de Koowaa dwumadie ebrel as the PC enkoma CJ Fashions Kumasi amekom from our outfit today. If you want to look so well when it comes to local fabric clothing, the right place for you to go CJ Fashions. Ora kwame asamwan se wo ba atade bia opese wo hye no wa ye krado obe designing ede ama won so no wakoma to yem all locations, all events. I mean bibia oben fefefe amakuma atoyem obeso ye great fashion designer okoha also be ma 3 years duration course na wachewe djuma no na wonso aba be fashion designer mampa Udra mekoma Ash FM Junction ho ena ne billboard no esi opposite Dani Sports Lens Shrub ena Vanyo Pub ena wobe ho no so go there now one more time 0268 505021 the number eno no Yam first the PSA Fama OD4 na yeboa ewo Japekrom Papa ye chiao na wompo mo te sen minim se adum ni nti waje me so se wo ho ye wadaro ma papa se odi hye bia na adwum ka no ekrafo emobrowa enyanka won mu nyina no obedidi amom bu edi nti fo mu nyina beda no ewo Japekrom na onye wo emwa osi ba bia obutu bia no sempo Japekrom ena untimi nkwa obutu na homatofo na he is more than ready to assist you krobia or so baby why krado say obeba ho na waba be yo emwa anopai freno na emwa so ebe yo dia ne kesi bi baba ye chiao p sanso ne fasada enfama a home estate and block factory open blocks esudan open dan arrente at name sebie son sebie nyado opa sase ato abosese ba ko mienu bi asiso na no me na ma mi ko hu se obi asase bi a wato na dan na wasi no eye
1 room self-contained. Very cute apartment. I was like, whoa, now they when see 2 bedrooms, so was see just 1 room. Me question if I'm so wow, but it was beautiful. Wadaroma, one so passasi, it's 1 room self-contained this one. Home estate and block factory. One ebe mo asasini bi. One mo asasini so baby will be an very nice. Say in so unity na in so tutoi enya so ye wo ho. Miso azonse mama mom biza ba hyen. Uncle Shen wa kpakenu e meda so kpakpakpa nyamni oyira o elkebi amo eleni ayela. Meni mo fa ese ekwe nyamli oyira bebe mpai bonds mama mo be bon mpai be fa betai yenzina meda ba no ko be de ko wake moti medwazo na beloguanza na nanom ange be hachem na begwa bi be mam na ejima ne onanze moti meda ba se o ma minya calls me weekend minyili kwa moti nyamli oyira be ke bedanko nke be de ko wake na benimu ha nyame oyira be mu a me konfon fanti fono so wo hwen wo sekunu ntakrade na azono so no meche wonyina amade hona ase titu kwesimitim fo ye de hona ase ate yankopon on show TV station so do so nti sa de che na muhu de wo de won TV no wada to kuma wo TV a na oye menije de ehon so wo hwen yankopon onka wo ho anope otikoko so na ye na pia na onka so adaroma kebeda mo so mo ase so mo so mo ajebre na mo sheye mikrofo enkramofo so mesma ka se kolafia emisa maji mi se kolafia nko maji mi se ye agida na misa maji mi se dada se kole lafia lo yami kunstramo se mo so mo sheye anope bia me did Diane edu hene na mami show cry very simple na yenkwe nim me of alumba wajineja na me mana kwaba na fe no yenfa stories no she so anopay me kran she sama me dey ma o and say looking good as I say so you say people judge people by appearance. Sometimes looking good say obama o looking presentable o why fair and no so say be so e ya dia ehia obeka say akosi anasema wo kan na ahode ni ho made na de bia me looking good. No, in your own small way. What's me looking good? If you say be a song, say be a yado, say we looking good to cry and above for show can or when it's me. The uncle or no more, they don't care about their looks. Or maybe I know I say, or if you're so new fear, no I know say, Bassa, say be a song, say be a yard, Miss Ramon Benefo, when you are in Sadam in Sayem, Madaroma. Me pese me ka se enipa bia no sisi na obi ho a watimi di obu a esefata edi ama obi a no ho obi asa na waye ne ho ntine ebu okra on fa bi ma no obi ko pie ba bi se na waye ne ho ni nasim futuro se bi eso onunu ni trim osoro nkaka na tade nche moye bema wotimu se sabio ono a onjare pampan bi efi no ho a ba no san wo ho a na akoye nsem bebre anopa mi nsada mi nsayem me power show the mabun for me but very important say ni pebia no we be looking good o sorry a o jare kama sabio yina ye ko bend down boutique na ya eye mienu eye miensam pa we si ba kwa ya kana o de hye na wa ye fe we jara perolo bi sabia son sabia nya adu beni fo moni mo o twitwu motum kama na obi sound ho akasa ahonidi eya dia ehia. What I say, John Cracker say, I think say next to godliness. What I say, and she said, oh, you look well. So we are not going to choose it. When you are what you are tidy, or look presentable. When we say we not see a camera, now what's me a conipem? We be our own team conipem or conipem one not on me, not or general because when they say, sent to be a one more, between me be a Sabia, somewhere no more, Sabia song, and say, Miss Rowe, look good. There will be ara men ka se winia we are nimum mienu na wo no make sure say we be looking good na be dia wo ra e de ni die wo e de amawo o ska ni bia me nim ne pa e bia na no hwan ya basa se bia so ti se te sha no atwitwo o we ska pa ye ka kuma se sikafo a obeto so mienu ana menza
na so se bi so wo be wono no say ah na papa we pa ani dan bebrebe hwe je pa de bebrebe oni sika na papa ki kas bebrebe obi o wa mpe ne ho eno wo ho obi a crop to me this guys no eno wo ho na so pa ne de e adwene nti ase so ka kro watim chanchama bi o na so wo kas papa wo I wonder me ba cho Ushana, ne kase papa we onia. Na odwene ho a na se bi so akoye ne ka no akoye kana. Me pa cho. Amafo bi no de ka ne sike bi we no ho basa yi. Basa na me ra ho ama me papa no. Ti me so say crown. Ejumani look good, smell good, and of course, when you yam ka crave your body de ama ho. Na what's new cream. You are in show. Se ka crown maki. Obiti na be ne sa e dia mama en se fika se mu de munya mo ho na woto na akeka de open no we ka se na de wonya na sije sha won tade nti fi se de de bi en sa yi yo se bi so mi ko papa mama se mi ka ma bu mi ti na me se be yanko fu bi de do respect ha ma e ra di sha director Diane uncle baba de nyanko po nshira e na asem ne so tia popa hundidie dia ye ni makoa bi okopabusia da bia ye ma no pabusia da bia ye ma no wasi ni fia baifo na eye no not know ze okobange o me na appearance o muso nya discount kra ne pa be ye itum le bi address ya de ko ba bi kura timi ma de a wo ko pera nke mu be ye den ye mre bitimi hwe ahofa ma ne me hwe se de ne bo be ko so waka se otimi za ho che na aba nke mpabo a hwe mi wo che boni o me busa ade asumesi o pentem de maw biso o hewa appearance and your own so kaso o wura ton kro nyahe nya wo pe no bo nse wo bre nti na se kurumfo ya ade wo sa ade no prime no be ye de amaw wonika prekura wa ohia na otumi se obi atwamu ha ye besere na me wadom wadi ye nya me wadom ni yi a ahonidie de ehiafo level ho eskafo level ho nyina nso so di huni ko danse bo na oni ne huni ne stella ohia na o sha atade iso pese sa atade no di ni a obedi ni se de obesini se de obeto no ebe me hunu se oye ahosiesiefo tinya ye ka kire sa afo ni nyina sa huni ni edie onipa oni huni kura oba wo so wa na onya because ma he sa ne mani ni o be bi wa be sene pa o mpene ba wa appearance ade ko ne nche one day pe bo se a change na adwene bia be ko ba ko adamfo be ka bre yo ba wa gentle pa na adwene ba wo so bo se ne ma adane so pa wa repo o pa djuma pa ye o pa bo se na nsa be ka bia ya na mi gidi sa ne ma we nyina ne ye dimu pa ehemu a se wo huna ne ma betima adane dia ma wo kristo som kura woni huni a o fre nyame nkonkona wo ma wo ye ono mpefi na oni huni no to nsa fre na ne maye no ya na edene ntu ye kristo ni na o pe life kristo do oben ye be se ni di kwa so se ye ma sa de ni nyina nkan ye ho na emwa ema sebita fracha ye nkunko ye no mani bi wa se bi so se awar ma ware wi enti koto ni fie kra na akono bi ani ni ho na wajeja ntuma sini mu edura no pa wa ye se e ba sa kra be ma no ne konti mi ye den na dan ya uni mahinta sem so ba ko wa hu ni diem ne se de nipa bi di omo huni nipa bi ye ho ne ho nipa bi ni omo huni no saa na ho mbone tie saa na abofo tie nti se de wotie no ho bofo ne yimo na onante du betuma ye nipa uni huni a epe bofo a obunu ne ho pa na odi wachi se nipa ndi wachi o so hu se usuban ye kura no se bi no de nam ndi ya na de se niema bi wa hu se timi ka bi na de se u change saa attitude no so nti ye besiri obia ne se ye koso wo physical ne saa na tie wo honhum ti de mo a wo obetie no saa namfo ne select ma so mu ni wachi e ko ba ne se kutia wo che nti ubedu huni ama ma obofo ye gentra odi wachi abebo so bi ye gentle bi ye principle ti ma obofo ye gentra onhwe mu obi anya dai ensisi che ye from ansa no maba a particular one we de bi ko bi odi wachi e ne awote no no choose se me na me ne be nante pa nti sa ade ato no ofri se obi ne pesu odi wo o so odi awu bi no no de anya awu di a okọ no afre ne odi awu ni se momra na nipa we asem se yato no nti no ye hunu ni nyina da yan se wu hunu a yes na nam ne be ya asumdie e de ama wow e be boy beautiful we look like I can no obe ne sa be e de ama me and then so shows me I love yeah nika de e de na da ma ye panyin nti na yeah come on
Met my mango as in. I don't know. Oh, me, a man, more short stand, yeah. Especially, I now always want one. my guy to, wear shorts, classy. Yeah. And that's when for colors, me, black and white. Anything I may admire, me colors nibble, or ya to say, Manuaco. As I grow. Me colors number, I say, my AD, me colors nip you, my dear. Yes, I call you in our cabin. I saw my air by streaming live on Facebook, TVGH, live on YouTube, TV. So, not what comment, now what share, WhatsApp line that screen or so. Now, what picking now, or do WhatsApp message for whatever you're making Kenny in a amount. I'm Wakuma, it's me, also William. First story making headlines on today's Koowaa Show, and and then about Betoja say, in your bema, your friend of Manasseh, Miyan intended so or your soffo or a butchery, no need the blasting the we are over blasto. I don't know if that's his style, and then or the nano aquacusi a year or soffo, and so prophet. Or say, where I do chibia, wo, Sebia song, Sebia yard, we fake. We fake pa, and no grand sounds, we sound so any or sorry money. Editor, like seriously, is it how? Edi asore. Dem du adum che edi ahono. Me yenwura asore dan no inside no ma boka over 4 million 400 Ghana. Omusu beto we, ubeto we, wo yenwura asore dan wo no adum che edi ahono. Market papa na ye no edwa wo di wo no. Ya no apepa na no. Why na bodu sese la fi bebe. Wa head akwa hwe fita na ogina ho. No abekasa beye bia ni ho we bia no mesi wo mu nyina omu ya adwene omu de adwene na na woboa wo condemn nso no wo ton ni underground udura soro ho no ma wo beto adum chedua uduru na soro ho beboka papa nyame am okra papa no kra wo hu nanimu da wo hu no pona na kasa oba bontia na na boju se fita se la fi bebe wo akokora wo bewuo wo gi na wuo wa boju se mefe na wo gina honom na wo bu nkrofo wa bokro no wo Nigeria ma odin o record Nigeria oba na head ashentare fita le su je susun sore fontara na chese wo ye holy ana omokora di mache wo bia atade na hye no kronche supporter o peja course no say ya o si control na mo dogi o ko office wa na o peja course o si control supporter kra wo jebi supporter kra wo jebi on sha supporter no chatade no say Roman father for you no gina ho we ya o si control na me hwa de bo o chi man o peja course no say ya no obodogi omu wia no mamba abonte be gina ho mamba keka nsama kire dipa sai so mu de omu na tene omu ne ye holy esuno mu diga omu ton niama mi so ko nsor na hunu sa niama we ya enjo mu ni ne enjo mu ni kina dwani free sa asore no mu na ye fake e na da e ya za e ye ntoro e ye no kre Maye bita manasi. I am the king in this job, in this business. Maye bita minim dia me catch now. Edwa ye ne hihye edayana so. Manasi na me catch now. Osofo ben na wo hu ni se wo ye faker. Wetima be challenge me wasema me ka ho da. Osofo wonti me challenge me no. Wetima ba abontia be ka bi na che nipa no. E bia na na asore wonye bi da. Ebia na nkonko na ne kasa na omo ye fake no so obi aba abonten kra be challenge bia maye bita manasi. I am the king in this job, in this business. Maye bita minim dia me ka kirawo adwuma ye ne hihye edayana so manasi na me ka kirawo anti manase na ye tene kan ye offer sifui dan Proverbs 26:4 o se mu okwasea na jimisem ho na wanye se wo no enti se obi mfi manase ya no nche se nipa kro ye fake nipa na hu se wo kwasea and you can say ye jimisem nti wo mpese wo so ene bi so di Proverbs 26:5 nso ye adwuma asi bu kwasea na jimisem ho no anye na ni susu enyansafo nti ebinum so bua no a enche so mo netene emum nya wo ka no mo hu se wo kwasea ti ajimisem no so mo mfi wo ho a wo de baji udin eyetu
na meka kye abrante wie ne sɛ wanhwɛ ne life yi a na wie yɛ nyɛ fɛ na wie yɛ wanhwɛ ne life yi a ɛnyɛ fɛ so obi papa panyin ɔkyɛn wo sɛbi wobɛtumi ayɛ ne nua kuma ebi kura wo ntɛm a wobɛtumi ayɛ ne ba oyɛ nyamedwuma wonya mfunsuo bi amfi no obi ma abɔnte mɛka nkyerɛ so wabu no na news bi ama saa yɛnte so ne obi adada asa ɔde ohunu so obi apagya wɔ kuro nim na sɛ asɔre ne hɔ no obi ɛkɔ a no aheda abɛdi na tema ka bibi kɛkɛ emu sɛ manase sɛ atorofo asɔfoɔ no ɔmo nante hyehyɛ azan nyinaa no ɔne wei kɔ nante hyehyɛ bi da anaa ebia yemu sɛ manase sɛ wanya wei asɔre ba bi ɔsɛ papa no so ka me ho ne yɛyɛ azan anaa ɛsɛ wonni bi di a ɔmo a no ɔmo nante a moyɛ azan ɔmo wɔ hɔ aka ne abɛka wie ɛnam so ma sɔfo panyin bi ne kɔmfoɔ bi akeka sika bo ɔmo akɔtena aburukyire otu hɔ na sɛbe wɔn a ɛbere sɛm fifiri ɔsɛ awurade hyɛ ɔmo animonyam no wosade abɛyɛ ɔtan na odi ɔmo atam deɛ na wobɛnya wokaa ne nipa ahwɛ nti wokira ni agye sɛ wonya adwuma ɛyɛ ɔmo nte adeɛ wei ase sɛ sɛ obi yɛ panyin na sɛ ɔne na ani ne yi a trust me sɛ wɔsuo sɛ wɔka no me nsɛm o ɛbɛgu tiri so wontumi ndɔgye kama nipa no nya mfonsoɔ tina kristo sɛ panyin deɛ tu na tunifo sɛ agya mpopo wani ɛnkyerɛ panyini di sɛ twerɛ konkro de wei agya wa adeɛ ne ba no anya ahwehwɛ ne ɛnyɛ no tu hofo ne kɔ w'anim ade ayɛ w'adwene sɛ kurom asɔfoɔ bi a wɔwɔ dini bi ayɛ fake obiara nso wobɛdi n'atam deɛ ɔnkyerɛ asɔfo papa ne nyina pɛ wakɔ asɔre ma ni fra deɛ hunu manase ɔkan ya de bɛsi papa wusi bɛmpa so ne onya baabi amfa ɔkan ya de kɔ pambɔ nkwasi asɛm saa ɔde kɔ ɔbɔfoɔ de kɔ ne so kwasi asɛm saa obi nim ɔde kɔ ne so kwasi asɛm saa ɔde aba adomche wei mu deɛ ɛfam no koraa nipa mmɔ ebire bi ɔtena akene deɛ Japan TV so no ɛyɛ te sɛ asɛ Ghana deɛ ɛm sɛ sɔfo baako koraa ni awurade afrɛ no na ɔgyaa n'ano keka ne saa ɛna no no ɔyɛ sɛ yɛpɛ no kunu na sɔfoɔ yi a ɔbobɔ ɔmo din a baako pɛ sika kakra na kɔmfoɔ bi so aminim na memmɔ ne di ɔn so pɛ kakra na ɔmo tam no to aburokyire ya nom ni sɛ nipa ni to akɔtena hɔ nti no sɛ wɔtumi akeka nsɛm sɛ ne yɛde no akɔ aburokyire di a ɛne ɔsɛ hɔ no wɔyɛ no wɔnya sika mmɔ nti na ɛno ane n'adwuma so ɔbɛkɔ adwuma deɛ ɔde bɛyɛ ɛno no ɔde apɛ sika bata nyɛ yɛsɛ yɛ nkum dwafoɔ ni dwa na mɛnyina obi abɛtiri so ɛmfa nhwɛ wiem woyɛ sɛ nyame tua ɔka ìwọ mu nyina ka bom ɔmo dom na bɛyɛ adwuma ìwọ asɛm a woka nyɛ nokora bi na woka asɛ nipa sɛyɛ na ɔkra akɔn dɔ sɛ meda sɔre a mɛsɛe nipa kyerɛ adom gye di a wayɛ na wompɛ no yɛnkɔ yɛnim ɔmo hyɛ saa ntade wie kuro ɔmo koraa na ɛfa maa kɛseɛ no kyerɛ sɛ ɔmo koraa na ɛhyɛ otim na ne papa no de kɔko bi kɔ ɔhyɛ atade no bi nyansa bɛɛ na ɛwɔ nkɔmmɔ odi mu asɔre ba bi sɛ adom gye di a ne ma da na papa no sei di a mete wase ba wɔsusu ne asunsunsɔre sɔfoɔ bi yɛ nti wahyɛ ɔmo atade de a ɛne ɛsaa no ɔno nso teɛ nti mpaatwo sɛ kɔba sɛ papa yi ogyina hɔ bi a ɔhyɛ bɔsa anaa supporter ogyina hɔ bi a ɔhyɛ tra na waka ne sɛ ya ogu ne ho fi nokura bi anim pese bi so kafra sɛ me ba mu na pese bi sa sɛ sɛbie so sɛbie nyaado ɛya papa ne gyina hɔ a opagya na atade no ehu sɛ ɔnhyɛ supporter sɛ nipa bɛ so ɔsɛ ɔfa kwanduasa bia so so ɔbɛsɛ na ɔbɛkɔnve so sɛ ne nsɛm bɛyɛ de na wie bere awurade apagya ne nsa sɛ nkwasiafoɔ kasa a ɔmane hyɛ ntam yɛhu sɛ ne ɔkasa wɔ kwasi a anka nyɛ ne saa de a sɔfo panyin ne ba bɛpirikyi no ahyɛ kɔn no ɔnhyɛ boxer abrasa atade obi anim sɛ wohyɛ mframa hu kɔ w'anim pɛ wohyɛ boxer mpo wobɛma gyina mu na wokɔ so wɔnhyɛ boxer mpempi Trump ɔmo hyɛ nti ade na wɔsɛ wɔbɛtena media no so asɛ nipa na wotaa no na apɛ sɛ kyerɛ sɛ ɔwɔ din sesei nipa ɛkɔ no asɔre sesei nti asɔre ne ngu awurade asɛm sɛ mɛsim asafo asɛm a ado pono ɛntumi ntwi mfa so da ɛti ne awurade na asie no wokasa wei ntumi ngu no ɔnsua nyansa ɔmpɛ fata nsa na ɔbɛdi nkɔmmɔ yɛn nyinaa yɛ pɛ ɔman ne nkɔ soɔ ɛti wopɛ sɛ sɔfo bi wobɛdi ne ho nkɔmmɔ a firaseɛ wurawura mu na hunu sɛ adwuma no a wɔyɛ ne kan hunu sɛ nkura bi wɔ mu ɔso ɔma yɛ bɔne atia no na ne nea ɔmo nyinaa afei wobɛka a obiara hunu sɛ wɔdi bɔne sie na obi aka biribi de akyerɛ no apapa no nya ɔhwee yɛtia no kɔkobɔfoɔ sɔɔ no so gididi saa ɔde kɔto nkyɛn na wo nso wabɛstarte ɛmenu sɛ papa wobɛyi n'ano nyansa kwan so na akyire nnome bɛyɛ manase dia ɔmfɛ ntena aburokyire ni agorɔ obi akɔ aburokyire abɔdam pɛn ama Ghana na ɔbɛsa ne ho yadeɛ stroke akɔkye obi aburokyire pɛn light ashɔko obi wɔ aburokyire pɛn
nti wo kɔtena nkyɛ sɛ abrabɔ no wawie sɛ wo kan kura na wo yɛ nipa no wonya fat bia hu sɛ wo kuma kristofoɔ ɛna wo yɛ na me supporto me kura mɛboa me ayɛ baba ewu ni bibia gyina so asa papa na wodi no afa ne topic keke na adi natam me de me tu ne fo Ghana de onya kan ye bebo TV radio bebo tu be hu se wo hete but saa na wo yare a ye bebo se na prokuma ndo tabu nipa kakra na wonya eska bebi no kwa broche toka ebeche nipa bo na baso aya di o papa nya mi hia no wo chekas no obeda ne kwensani na sebi osuru tua ne ho ka no saa na nipa saa bo se nya me na atua ho ka no tie Ghana na wotie no ene ye be ya hia ma ekina se koye yale ekoye nim guasie koye owu a ye kuro ya besanso a share di amount nti wo ya ye positive one se be ya asem mpoto a enipa e ka kuro nim se wo ba bi pa ye den ekoda ache no wantiri jimi nso na donso ne sanso ade omra Ghana no wonche sofo papa wo Ghana ne ne nyina mo munya adwuma na asomdie mra because Ghana de emitan kura they say ye need so obia unye ya na ya original pastor na me wadum na be ya wada ni fake odi asem na se suba bi na wo mo ho enye tunizuma na ofo ya wasofo bebira because way of ye hu say ni suba bi aba waye bibia supposed to talk about and then eno kura no so obi bibi na nye so ye fake o da kura report am ya church sa na emanu nyina ye obi o te say signboard o kire kwan bo no amu onko hoda ewrade ka bi kire Moses wase wo wani be hunu kena ba wona isuo encheze na Moses ye fake encheze na nyame mfre Moses encheze na nyame nsoma no nyame gini di soma no de ni suban fry enti sese bo nipa bi nyame fro na ade suban fra no wa wu mu na urade watem obu encheze soma no waso nsoma sa sesi aso pemso se ofelumba ko ahojo obi an container sikwa ho bia ko kagu fom na me ba cho me koy na se misu container me ko na esi obi am giska me nkanto fom wa ma miska na makanto fom a encheze nyi otumfo na soma mi na na soma me na me nam de misuba bia ye de akwa edi oni ma ba kum yenu wa say Christopher ye dedicated on it and as in it na emwa care about that aspect what you say so fu bi body am say na me mfre no eye ni super tan bi and want to control na basa but they are sent by God edi anu so ten no so be buri da ache say me soma mo akwapa no kwafo mo akwabone aso odi fo bi tu kwan oja obi talent miensa obi num obi so baako but anyo de fo na dija na ode fo na dija obi a ade bi de omo de ekoye aduma mfaso ba so obaako de ni de esie ye etutu o menka so ode sie ni kyerese anyo de fo na de ma no ode fo na de ama no to oba wase wo akwabone mo amadi kakra ho no kura mede mo de ne de ne be so mo de so sa odi ase edina zo yo de fo na ko a bo ya akwabone ndi asofo bebre ye ka se nyame mfro be to so obi tro no obo ni tirimu po se nyame djuma sika bam me kwa yebi nyame mfre no odi asem what asem na se obi ti se obi achuzu se asofo ye nyame djuma eye me fe no odi ni fre achi akwa yebi nyame mfre no aso obo adjuma ye duru achira nyame timi impart bibi free sofo no so ye de e de ma no woko ebi ti se Elisha ni Elijah. Yeah. This Elijah was called by God or he was chosen by God. Okay. And we be kona na kura na say me di wachi acha me pe nwusire ni mabu pen bi. O impart man. Moment nyame ni pan be impart ma wosuru susom. Na for the why next generation wa obeba obeko. Enti ni nyina ya niam ade say papa no masofu no nheda nchira de bia wo aso dem. Eti ama de bia tri ni padwene. Yo. What you asem na say? Obedi ye. E na so be hu say ni sofu abo de man pe e sofu kra na ye ni mesumi nko ye. Ba na wura fiza atemu ebebu sofu ni ebebu wono nso. Isa sofu na kofum. Entuma nhye ne ho so. Unim abusua wo firim. Unim se de abaye kutia no. Se betafra unim ahun medi na chia wa ya na ye mentimi nso ovu ma no. Ebi kro no kra wo mpe. Isa wutra ye na unim a. Okore di susu se wo so di go ye bi se. Ti manasi di odi asori achi ache. Ko so ye nyansafo sebe genu kwa so ye okwasea. No otimi kokko na nim ko tomle bia ni asofo okra fili no. Nya no na awrade fili. Sa Samuel ko jezi abusuam okosrango. Ohu jezi ma afedi na ni agem kra waso mo ya bunane omo waso falumba. Dem se we na nyame aso na wode nipa sam fra. Eno chese Samuel na awrade nsoma. Awrade na aso anse kosrango. Bo ko de ni feeling ka so we de wa dress kama. We bu mu nyi. We ya na Christos Samuel. Menye mistake nya we hu asem na meka.
bisa just say ne mani nyina ni obusa no da bia kakuma bi no no kro wo sra so abi wo no kwa wo se ne pofa ne bra na o ma ya ye ntena se ti nyame timi soma wo bi no de ne feeling akoka ho that doesn't mean nyame na asoma no na emuma ya so di bi na ba be bata asoma no Jonah was example Awurade asoma Jonah se koyi Niniwe na ko kama se mpache Niniwe fo Jonah se me dia me nkoda ayi Awurade na afre no asoma no ono no na so den okwatira ahyen mu no de ne wontanza akosira nipa bebre afa de na nipa na so munyimi ntupu ne mu be se omuyi ni tupu menam se Awurade asoma nti de nsumene no later de nsukofe no kokan Awurade asem nti etobere bia Awurade betuma so bi na so de ne ama wunu ne se nyame mfre no se nipa no kokasa tie Awurade bedome ho sa opone mfonso abanyina okokasa tie Awurade bedome no iko no na atwi so no na wo hye ne bose me nyaawo na melem powder no matter what it is abortion da ho no so osori tie nipa ni pia Awurade tua wo soka e de manipa no enso na bi kra nipa na ya so de bi obi aka bi but when nyina Christopher nim ye gina bibia aso aso wo mfra Awurade ye gina bibia ye wusi ye ka bia ye nim ye hunu ye da bi ye so da ya wo nsu bi dida bi am kache mo fa for say sometimes mo mun follow your words bi no mo so mfa nim komo ni bi okay because bi am sunsun gina nko bi ye wu gina nko ne am hunu nko ne wo hunu nko woti asem na se ntie basere om se omonwunu Kristo sam ne ye na amwa ne amecheche mu anopa nyina obi ye sofo wonim obi ye eda onim elisa meme nim we nyina na me wie na transfer we de ne ye na wa ye de Awurade mfre no a wo nkopa bi nka iko wonim ne wugina so de akasa no woti asem na se ntie Awurade nhyira sofo adum chedua mo mana ba mu man in reply man no mana ba mu kura mu okay emu okwasia proverbs na kae na ekọ wanim tokwa bi wa so hunu ntokwa konkoma ene atena ha ye na no pedi ama wo ti wo ma bu ntoyam odi betie ndie tie we na fasere ha na tena ba do you think it's say in some way manase ababeka no ebe ma se bi so se bi anya do osofa adum chedua na sorry na abafom na ya se nyansafo kasa kura na ngunkofo asori na kwasia ase nipa hawa dokuru nipa ma nipa wa asori na onya hunu se ne mu afiri aba otimeje na osi ehonyini kura wo mfa ho etinye we ketwa we ya sebe ese afiri kwasia nu mbaye no na adum chedua asori na ebe ye hwe aba wonsu nyansa no hunu se de obesi adi ne nkomo so so wo buo kuru na investigation ye wo asofo a edi boni kuntuna se ona ye ne yemensem fata sanya wo manasi na no sofo panyini kokum apemfo na mode akọ ya so akopetumi a wo kan ya wafa ho adi akotena bruchi abua ga na efo a nko aka we akotena bruchi semen gina ho na sofo panyini bi pa apemfo yam yi ne ba no watima ka we nyina anso ya ma chance mo akosha bruchi na ga na mpemfo de bia mke nyame ne betuo muka obi adi nkomo enuru we ya chinatum obi die kakraka we ya tratra so because o tena kana de Japan TV so na kan yintino ya said defend no wa chire amfa asem bi ama so obi na kan na enuru we ya anka sabita frata ya loko no amde omo mpero ko ni amde nyame nhia na mgusu hira se onno me omo saa omo mre saa da ache ya le ni aduro mfa toto omo so saa no omo nsua bibi na omo nyina bre wie no omo baga na beka no kure se na metise na me yale Awurade fa cha me ada no beka na na Awurade agya no na fo mu nyina ehunu se Kristo ne se o tumi ampa amde ni omo yale na mepe omo beka no kure mo mani hunu se na atro no omo ye na omo timi defend obi na omo timi yabu obi na omo timi yakum obi a o kan wi afere na Awurade agya na wiase nyina wo se wa confess na adu jimi yawuko asumdiem. Hey, of our casa, the candidate, you know, we have to be very careful about it because no idea, oh baby, I could be. Wow, yeah, live on Facebook, Koowaa TV, GH live on YouTube, Koowaa TV, Sam Darkus Initiative, Sam Darkus TV, and so on. Yeah, live, yeah, comment it, na like it, na share, na afufon so. Ensa enka won mo de second so amede ma enese na wohwi mu ai sati ya na beto dwa se eye mona gucci munyina na Ghana ha de nyina ye nim se eja mona fenese ababa efeno efia Schwarzenegger ene na mafia gang no is not mona gucci it is ababa kokoi diamond appear unse no ye no story ya nye mona gucci diamond appear e de odubi ababo ntana se ni audio bi circulate anase audio bi circulate yesusu se diamond appear na kasa concerning if you Schwarzenegger ni dua oboye obo
lawyer Morris Ampao ene honorable Wuntumeno ena audio by no say friend say Diamond appear. I don't know why money di aba menum anopa we Diamond aba bonta abeka say hunu enya de be so bia in fact Efia Schwarzenegger just say hunu bi kwa just in some no na ade na when a Ghana for be react say hey onyonkọ pem say ye me no nampa ya ti group a ye frɛ say mafia gang ye Tracy Buachi ono afia ne Diamond ni no maye gang wo Ghana ha ye from say the mafia gang enti mafia gang ni mu ba ko na ye say na afia wo ni say fukra na we na afia Schwarzenegger about wanting wa be react about the audio na circulate but I just say what do you know anya madam funo bra on kasanya say na yeko de ekoshi video no na yemra na mo be hu se defend and o defend Diamond say be Ghana for you na be say omo gang de nya de mbetiti and I said day yen bra stay with us on Koowaa. Lots of you cannot wait for the toughest gang, the strongest gang, the formidable gang to break. Because first, me too quite me and Makodi Tracy boy. And then audio biaba Mona Mosia say Diamond. Now let me tell you, Diamond dance doesn't sound as slow. Madam Funonka Sanya. Normally, I've resorted not to giving audience to things like this, but because of phone calls here, Bunny and I just want to assure you that the mafia gang still remains the strongest gang in Africa. BBNC, but your voice in the Diamond White. Into Madam for more Diamond. Now then, I'm a town from some Kawe and Kefam home. And a Muswama means. So you wish me bad. Lots of you cannot wait for the toughest gang, the strongest gang, the formidable gang to break. Because first, me too quite me and Makodi Tracy boy. And then audio biaba Mona Mosia say Diamond. Now let me tell you, Diamond dance doesn't sound as slow. Madam Funonka Sanya. Normally, I've resorted not to giving audience to things like this, but because of phone calls here, Bunny and I just want to assure you that the mafia gang still remains the strongest gang in Africa. Efia Schwarzenegger na yetene nka say o defend audio security social media say Diamond appear wa kan sem ewo na chi no say David nya madam funo na we na man for ka say Efia wo boa I say o ferry sem ko for we hu say gang ni watete Diane baba sabe me baba tias ne ban wo tabu ni e ogo so okay wase kwaku utukun akukumase na so konkran a ololu fe ne doso pia mimi ntua bi ma enti ne ba bia wo kɔ no eno na ka kye nipa se ha na meko so so di bi beto aso wo wadwene mu a lolu fe na abadwene bi aka ho onu wa yo kokutire na eso da ye obi anta o so hu se sabita frache hu se ye town na asematomato no ye ka bia ma de di adanse se nye otan na jimisu atu mu ne ye pese free mu eko na ye nya o back se ye nua se ne awrade asem sia edi se pese ye nya o se ye nua na so obi ye bibia ti anka se ne awo ye nya nti no ekoba ne sa wunya suade bia mfiri mu ti ye pese o hu se obi ye mponi ya kama de a ene wo so ya ye be kwama nipa kura ye ti ano no edi ene obi anata no sabi wutuwe Ghana ni bia so wotawa ema na aduane ni unti me Ghana ni bia mpna gonya Ghana fo nyina na pew ana aso nyo omu nyina na aso pew mo edi obi tawa wonta wonye hwe adwuma wo ya kodo no eyi obi ajiwade adwuma no edi obi ntimi nta wonye hwe na emum nya ne ye ne se wobesesa usuban wobefrase abi hewu so obatan okay wode ma ba wiase na ayam pai bofo ata wo machi no pro man dachi papa eno ne yen say you are off, you are far behind that thing e ba sa wo ma bebre
and ye chim goose you asem woni mu na wo so ye nyansafo na daacho mo na nya ba bi agina eno ane ye brei nye bibia na ka ho aye ka biom disobey nyansafo aye ni fire no wonu so ma ne do ne hia no no betene ho afirigi mi su ho a Ghana do ne dodo ade wonya nipa oye nipa di Ghana bedo no edi asira no so asenya na damfo ne voice ayate mama mo 4 months pe ola be dige yatem aheda oba man ntimo ya negoyese no aye mre ti odi atemo ntimi ni yesa am first nya de hia ni nongokpo onam say e na wo mra no be ma reply nongokpo na mana ye mre edu ofiri so o maga na we pa wontimi ne ne ho nkan se no beso ka no ti wo twen ama mre na twam a ya ho na kwa wie no hey da ma o se bra betie no a start sa na nsem hu video no no de ba obi anka bi ma no so say we insi o se nya na damfo na because to kromo ya no ba be kan say chief of staff abamma niska na ye nyame nshira maame fremo apali o se wan nya 500 million a kamede dem papa adaka ba de na akeka say ya ye ya o se maame na mentina wo pese ediwe no am ye hunu say eye wadamfo na wo pese o mani hunu say unja danso so nkwasi asem so na later wasa ba me na hunu se wo kwasi a chen na opese adamfo na ehu ana Ghana fo na opese ase ye hunu se wo mo de wo mo gang no nya de wo betete da strategy keke no oh like seriously to say me ne dan tia afo me idi kia ka sa dan uza anhweme ba obeba tini ma fo ma de bo ni oba be ge ni wasi anya ono abesa ba obanso obenya nyansasem bia ka se me sheda ambesa niema yebu ani guzo kakra na wo hey madam fo ebra me no wo de obeba be yesem kra isem wo behu ebi so aro me but we live to see yenya ma urade yenya na ne eko na me yemu nkomo na ya na de nyam na je se unya ye panyini na ofi ade bia ba tu ho ka we mu de omba na nke pedal ni nya bade a ye de aguni ya ko ya nim kura I have this so many messages me enche be call commercial break but I want to read about 2 or 3 messages now yako yenim. I have this one from George Mami that says that good morning Diane and your crew, good morning to you too. I have this from George Mami because I could say I'm doing so good, okay, because I could say ask how you doing. Our French brother says that bonjour Jolie Diane, bonjour Offa, bonjour Messier. This one says good morning Madame Akuz and Offa Lumba. Please, I want to use this platform to greet my old student from Bonri SHS. Yes, and my wife Victoria Obinem at Asin. Greetings from Dubai. Okay, we every a champon and this home and now or the other. Mami kwaji and kato. Now never give it us. Still that's Uncle Al. Ewo D4 ene ewo D4 O D4 na yebu awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem sima pe na wo hunu se ope baabi pa ope D4 bi de ho akobata no a yewa D4 mu ahodo minimo ha ukore ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se me wom ne se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape krum ene ewo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no na fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na ye bo a odifo awiemfo ba me wo jape kuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wan ka se mu problem na be dey e be solve
jidie ni mu a unso kristo nya twase obi o ye de wo jidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me no wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me so de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame animonyam ene ne kese me number wo hwe me kira kwa de nyame 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame animonyam ene ne kese amen. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and bread factory. The power of Buano. A big biara assembly opens a woman fee. Now, if you want bosses say, and who say yes, I'm part this will be fee. A home estate and bread factory. And a dead sir and ye every war. Where estate a woman says you won't come in the friend now. Yan ya dano. Ya poama baby, ebia no ni adaje, ebia wa manone o wa control. O prefia yes ye we ato because unyi will be a near. Oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire hu asem bible so odwuma ye ni bia na katu asem e mo odwuma nim fifire mi wona wona senti no wo for me am ko gina ho e bia ye si dan e hwe hu se ye the blog papa dey si cement akodan se ba ya wo to a unu wonder there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aminu ato okoto a enje na enwo apurugu ade ye gina ehese eniem na ekotote amodini wom ede ma se woto a eho ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa number na gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope proto dayi proto eni echi proto eni ba bia traffic wa enu nti ne free home no efie de ye dia proto bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twa chiro ni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya na wo brane mo bia bo nso da form afenso wato proto ni bi o amanane wotimi mesi fie nziso sanse uni obi a wogini di udi skamba abusuafo na mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia ana hwe on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye wo e bi kura beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina agu cars ni ye dia kugu plot so na fe wa pro bi a wo gini di se o ma se guso keke na ye hu video di a kire wo after one say indeed o do ho aboku pa in fact so otwa blog no guso wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a ye timi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ene ni papa ehu enna ne anu ko an ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra e bo hu da hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama upe dan han semi room self contain dobro de dan bi a upe bi a da besi eye home estate for so ye be di wani e de wu da ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra bedi oni brefie be bossese brefie be transas brefie e be handa na wo ube ye hia e number de gu ase no krase munti ya hana se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man dan pa amodini wo e man blog papa se be cement akom usana ye ho a wayira fre na ye no ni nsawoso makra ba Yo, man, this is the nation's uncle, Bishop Lumba. We are seeing you now,
ɔman no kura asa wom to me bɔ me kwa bi ni sia no mo se mo wo famani abere me se mo nyina mo nka me ho e wo Koowaa dwumadie so ye nka no kura nkyere nipa ɔman panyini yamfo nso aka no kura kyere no saa na minister yamfo nso ohia no kura na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔne am hia no kura boa me na ye nka no kura wo ɔman mu ofa kwaba Yeah, cool. ese ma bai ofa je ho sɛn Jade ya to kwabena. Asa bi wanya respect bi ama na oka afon che no. Etim beto yakunadu. No nso agi the same phone. Say Ghana politics, football, awurade nsanim. Na da bi am ka twem se mo mu ni asofo na chi. De ani adoko. anti prophecy no wonyi Wamwa. ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so yeka bi ama wo so wate make sure so be he Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada na ebe ye de mu host Diane and I'm ready for you. Thank you so much for still staying with us live on Koowaa, streaming live on Facebook, Koowaa TV GH, live on YouTube, Koowaa TV. Samdako's initiative, Samdako's TV. So, yo, and I know we start say YouTube, Patroye Jam, Patroye Jamapa, and say over to me alcohol, na wako share live, and so. But the abeto dwa and I no pay and say abranche bia on one cassette bring ni yemma maku mienu na wa poison wo mo ama wo mo wu afedi wo mo wu ya no no ankasa so attempt senka obi kuno nanso abosifo eso ne bench yenko na yenko hwe video na dey transfer stay with us. Na ntawantawa kakra wa ba 1 hour nintin onam no sister no we free oye nukun nchan wo shama junction mo akwa akati oye konfiku just erokowa be 4-5 minutes drive if you are na edu oye konfiku ho na sese kire de ende da enwumbur hodam na nukun no ofra no ka kire nde wa hwa we hu de onno besia no na nabusua wampe de awara aworo no osan obadu biem na onamdo ma sisi weji awar wakwa katsina na ma mini fie de memi se medical mechanic na mafoma bien na wum na mafoma no wo sister ho a oko school na mom odu weekend biara aya woba oya shema junction won papa ho na woba na obedi weekend wo ho de yi na call be orient be papa yende se wa hwe won de ebusua no na on na nkase desie no wampe de awar no obabado ndi se dem na tiri a ade a ode onu kunu na yiro no anada ebusia no wontem oni mba no ndi dem na tiri a obokum mba no na wokunanka no na asam de na afma ko na tiri onu woni ni tweke de onu woni bibiara ye ife wa besia na ti asam no wanda do ohwara nde dan konara na ofra ne brother na waka hu na waba oye shamal junction na oba no so ife wura awo ho no so wo fa no bona menye da na aye rankebeni orika na ana de ife wa no ife no gate ni ife we gbe ho mo be inside o ife wo babu mu boy a rankebeni wo mbui abuli na no na anamdo ma wode asemi wode ko oye shama police station wo ko police station wono sister kana sam tede mesa na call net no na sister na chere de police pu no na wo delay ni kakra o sande asam na sister na ken na wa echiri asam na papa no kada hwana na police no bondi de mala inspector dd eti aka wie na papa no boy abono wa ken kan wana asam no na police yen de dem da wo men ko police station no won ka case ankasa wo de te wa dem bring na no na chere papa etru no owuduru another poison no ona kasa one bi ma problem bi nya to one bi it's one ma problem na kan papa na ka ho mo ko oya police station no if you police station wa na be se ba na when you oya 3 years no all started there oroko in fact ma me hu no ni ye me hye no say no wale ba no na panyin de no wo ma me no na kakaba no so owo papa no ho na ma me no okada wan for kakaba no man na on panin hye nature nti no mu na apa no start there orototo ntofi nti ma me na kire there oba ndam no hu de apa no hu normal state no westim papa no rogo ohona na apa no oye de collapse na wo man do woni fi police station wada wona no roko oye abazi hospital for if you woni roko dru ho na wakade apapa no wewu na chese na fiye de chese wo hwemu a time wa papa no efre woba no se obekum kwada no na woba no kwa report a prosifo ba befa no na chese wodi kan kra de enkuraduro no agun kwada no kra num dada
o fero ana mapmande ododu no gun no nim na panyin su krampo wan num bi dededededed nti fero abra wo hospital ho no o wa so na wonye another call there boy na another ma me ne be yin ba no so won 8 years no ono so ade na o ya no so start doctor to fit ma wo hwe no so na no we twa ehura abafra no so we wu efim papa no so hospital ho na ade ne ka no na ade ne kan na wo hwehwem no hu de papa na no wa poison ma papa no wa so wa poison na no police po no wo handcuff wo do kuni sa menoro ka sei akọ be chiri asa na papa no ka de hwana na police no go ndi de mala inspector dd eti aka wie na papa no ko ya mo no bishop ayan krom ha sebejo wa wo yema enti nipa wi na aban ne ka kire ye se yenyeli no nkodam kwa amempesa mede mensa be krata ase ame yakum nipa wi ato akona ya na dan eya na enye ofa enye unzenye ofa enye wa wo bapa sabeta fra cha ba wi ase ewurade agapade odi bi agyawo se wa ankasa be hwe won so yie na daache ya bunkuntampa fa ho ya ma wakum nkurai sa then sa papa we to wonu wanyini no wa ba akokura ena ni so aye nkusu no wo yare na abusua mfi na se wa yeye na akopie no so abeka papa bi wo mobo amekobo ano nhira kura nim nipa we kobo an kwa nyame dome ho because ne ma wo so omotra ne ho na sabia ni je ni ade yakoso nyina omo nsatimi kabin wa hye omo nyina ase ye no sabia so sabia nyaado inshana enim no yenum yenim yenim de nipa no aye de waye we don't know, we have no idea na we nyame betua ne ka obebre sebi obi anya ne hwe kura hwe so okum nipa ho nipa ne sasa di wachi saa wow kani ni ya ebe awurade se na ada na se wo muna wonim kusu yi adai na wa angasa sabe obu ofu hu se na sabe tafrache uye ni yia nka wonim ante unia ne moja pressure show unia ne moja na di wachi ene wo ko ehwehwo na wa mami no abawiase na wa woto amomadu onim se se adure betuma kume ma frati asfo asasi so enso me de ma omo enku omo ntonkune e de na wo benya what will you gain e de na bani paso na ba wa ngasa wo bupa emu bre emfifiritia oyira nyinsambo so me nkuno emu bre emfifitire utokokomu omonom atetu omadu mpempensuo bi wosi relationship ni yempese e ka bombi ntinkura na wo mama ni jimiwe ade na cheze odo yire on relationship ni bi media me hu ye so kele nkura ni na ese baby a condemn jimi jimi de na bibia condemn na bibia wo ko no se wo konya ba ni bi se wonya bi unim minimum baba bia wo si so wonyem ye abusuase wonyimu wamfi ene wanyiangu no wo baako owo baako no wie no wakonya skani bia wale onya skani wie ontimi skani ne nwo na skani simi nyaawo baba ka kofo obo be wa no akofo ba no tia wale asiti senka ne first wine no yitugu ya ko no na nijia ne de he se fo friend we nya bi wale na nya bi ana fo friend ya akofa bi ni na wo dia me na nikura ho mo edi oda na ni ana wura chechi anso no so de baako no da na chi eno ano no na nkoyigu yankamfa so be na jimfo te sa wo se wurade adomo ba sabe walim jobiri se sabe agyanan ya obi di ne na yatiam na osimeku nkura no no wato kuwa wo yemu ba nipa we woni na no wadamfo betuma duo wenka no poison nipa we yebo ne paso me ye obone on cheke ne waye obeba ba ba ye because wudie woni tirim se we wadamfo no waye na munyina mote ba bi jima ne usole ba na asa be fa won san drink no bi obetuma ku because we nibrefo ahwo ya afo to a certain level say odi awu awonwene hwe ho nanka wa uchocho mucho odoba wa ma do mabati as far as is sabe sa obu ba kura na tra so che na kura ni su che kura pins awo senya esa wa obo wa bu no kura na woto wa dwene ho no wa otim so wo adwene pa na ya badaya esa ya ya sa kura kura so ya menya botra mekuno na wo sa dwene wo ti wa radio ni han ye maame no wa afele de baba obua ya na wo kom do beso ja su na nko firim na de otimi do bato wo se yenku na wo ye wudini already o bishop ama ba mi enu bi tifie ba ko wo twere kunkunu eno mu nyina wo ba na we wo na nsa pepepe na we wo ye
no mu ba ni yo mo da na dwena ba ko da ne ba so na ne ba ni wuye na ne ba ni wuye ade akye ye no so ofoforo ne ba ye ne ba omo ko mu ntokwa na ko pie wo hina ni ebra ko wo hina ni mo hina sam o ka kire mu nyina ayetia wa pese mo fa nkura ne mreme sa ye dia akura ya wo wu e bae ye wu ye bae ene yeso da bi we na wu nkura no so se okay omo tam ye wu mu nyina so ye pe okay ye ntimi identify ni asabe ni ba wu ni ni ba wu ye ti mo mena me se kan ye ntwa akura na wo wu ye ni mu mienu ni mfo obi a half ma no ya ne ba wu ni sa na ye ni sa twa ni mu mienu na mam half ne fa half ma wi ni anya ne ba na ewuo no eto ano se nana ipacho mo mfa akura ne man ko mu twa ni mo nso be wu se ne we yawu no tu de mo mfa man so se ne de a wo mfa na akura ni nyina danse bo ame masuma ne bi ohini Solomon to di oho mo sa o se fa akura ne ma wi ono ne ba ne ye ne dia because enya wo di enti ndi na pese ye ntwa ni mu because owuo ya abenti na wusu sa ye ntwa ye twa ni mu so obewu to wadwuna de ye sa ne se bebo mu nyina wodi asem na se ene aji woni kura de ma no etu onipa bia obi awowa woniu na nka wodi asabia ye wa wo ma na watimanya aboda ye gina se ye ntwa ni mu mienu dia na se wodwuna da otimnya nipa adwene wodwene sa aboa na se wodwene sa nanka wono no odanwuram na kom de na wonyade ye fresh no ane yonko aboa kura onyana o chenewe wonje de wodwene se da nya adwuma woni se boye pe onim ne yonko aboa onim nipa ade bia wonya bia na ofriza be na me no o me wani bre nyina te sesebo na bre ma sabi wagimi asise ya nyame be da de wajapade of obi abobi say that man is something else of course he must die simple me chim nyina ho na me ka besie na ye ma no duru obi da so mutimi yini firi ho o mo o man no he is not a good citizen na ne bakro tima ye ni say ya o ka zo ko form gang bi na so beto nkofo de ade na ode be ye omo nkofo mpo ma me na kasa kra na o dangerous o the danger akwan betimo kunu simple timisra we de ni nya 10 years we de ni nya 15 years we de nya 20 years ye ni bi okodam kro be space na boso 20% sa poison na ma bre ni bi am de yankofo budinsa okay mu ye aduane ya na mama no atere mu se wa ba akofra na didi no to no nim se beku no esu ne ya obekom na be yesuade so de dog mi dia muto kokobra na mama na tere nkura de ni bi se be ye beche o muntam to ba akutum se wasikire no ase wanum onum ya se no anom na maja ne hokọ okay ade sa na obedi am de ba se ba akugum to no ato na ewe ne nso no na atwintwam ne nso mu no ofa ya onimu a next time ya de sa video we to abonte e be ya futuo amanchiri ma o magimie na se be o mo aye mu ade o mtibi ku ana se o mu nua o mtibi se ka ato ne minim o tibi di na wu o tibi body tuo na wa yo okay na video bi amehwe ba wi ase sei adentina obi atimi wura asore da mu o kura tuo tese hwen ha no o wura mu ene wo botuo za abu tese okumo moja me video na wase agube nipa dawo enya kura nipa tete ede na police for ye na ya police for the nipa abako wa hu no na bi musu dwane ana tese ye opi ye no o mawura abu botuo na ma nipa no wuda ho ne yenya na otimi ko ade woko omo amusu be dwane o modwane ko tibe hu obi a table ho no na nipa ne moja ya so da mo se ma ede ne nipa give oni yonku nipa ho sabe yonku nipa na mo ya so mani wu what would you gain e ka won ko a woni beje ebia nyame fa ne ma bebere so kasa cheji minti ye mpese ye beti ase na no coronavirus be ye ya ye hye mrase ye nka dem hwe se de no wani abere pe ko apie ni nyina ne se o hye fie hu adamfo a wo do no danya shefi am shefi da bel me shia danya kura program yi so ofura no kura ntese wa shia no uko hunu ni wo he na to na odwene ho usi wa uhu no uti kra be pa na uti pa o nyanka udidi odin satum bi atimi di mo uhu no nyane ni pie kodi mu konkwanza ngakra uhu no he ye ho kire ye obi ato ni shop mu na okra kondo se yemie bia yemie nyina ye de so be hu yonku nipa no akasa no na ba beto ade wo nchedia edi se woto na so ku nipa nyana nka ho kwa na nyete se coronavirus a wani ka na wo he be bia akoto nsanom na ye nipa ne ton be bia ato aduane di na ye nipa ne ton ompo na akohia no na obeda no ye nipa di so mu nyina obi ekum ne dia obeda nya biedie
bede nya bia nom bede nya bia hye o ma jimi tuma ni pati se ye no ma jimi tuma ababa ya person ntam ti asabe ye de ma watimi wi no watima wutui sana ne ma me wo no oku na ka wunya bibidi ana na ni pe ya de ye mpra ne kakra nwene se ye yonku nipa ne de ade we edi no ye de se be ye nya ye ni die se nkura na wu ani die be na de abrewo asesa de ye wa brabom yo waso wontie ne honhom ka chi asafo ebese mbusa brantie wan question se uye ya akoda mu o mana wu umu wudam tize nkura ne nam ho na wo wasum die na asefie na minsi obi nkura kana nka mfaso ni so ana adwene na ma ofisa ba me ni ho hin so kunka no na ese bibia nani mama na ne ho ye wahina de no no mum de ngogu nyansan ni adi akwana yi that's a question a lot of people are asking say na nke be ya e wo se wo papa no ana branch no uku maame no that's the one say ne maame ni wo bi na ana nipa ho ye wahin pese obahu so mu owo wiase kwa mu ayo kunwe so wa so timi kunwe ne onya nhunu za de no kwa na ayo time ntam na te forever azo bi so because our for ntam beti agi owuo yeah it is one person obahunu ni biem na ahomete na bese mo ntam te na bibia anya yi no okun ho no ojo ne nkura no sa de wonwu mu biem so ndo nku no ono be so atase didi no Miss Bessie obedai no Miss Bessie kwase ate za aboa ade we ne sei wunu ne we se le me ya sa tan mu we nkura me ne de ahya me sa wo Ghana ka mani je begje no so obi yesi ya yansan ni nkoku ni keke ko kasafo ni nyina frim the grom asumdie ba da ade yes abrantia no okay minim ni aban ne baye no by his excellency na nado danko akufado our president se wotiemia mesra se ade we ndi omfo mu na nsi fom ode se ye odin se obesia me eku na matias ye men sam ye nku no ba sam ye mu bone point bia ono abe hunu se wiase we no yes wo say ani abona se ye mu obiam punch kra on feel it say dia o be feel e punch bi kumo la serious samra no de ma danyan edufu kum ne ya no ye edufu wo mu owu ne ya no aboys fo na nim za aburo no bu ne asojafo wotim ne tuo no bobu nkam na mo nya adwinu gu mu nso na agina honum umam bi nse ya ne na udi nkomo kama nso na omu no moja tawo ba bia okura uni idea tuwan samia mu o kakra okay ye soja ne de hwehwa ne tuni ne za hiri turum nyina shele ne ye ya kakra atime kwa sra kotwa na beba ne mu na ote awiem na owia mu gya no kura na stam on ba bia sa punishment ne betra ne tirim be ye be nkwa ne hawo bonzam be nkwa ne hawo tibi pampempen so se wa wo yefunu mu ba but I know na ba for me no because wa wo made be awo mu nsam pressure wo yiri du be kom pressure wa wo yiri be kom ne nkwa we nyina ba wiase osemaku media majuna ban vanche no media me nkura aduna me de be ma ban se mo mfa nche no IGP dampale me nkura aduna se wo tumi se otumi kasa mo ne kakra omo mfam sanke kan IGP must arrest this guy because he is a killer but I don't think so mo ya me mpese no arrest say obi wi abode ye eche no obi afo obi tu si di ye eche no ozozu wi so se arrest be ko kakra ya jeli 10 years ya eche no also say the IGP to arrest you. Was the IGP to make another law near mu born in film? You want to say that's what happened. Send your muku. I want soldier nino. You ku soldier nino. Oh, say the soldier for what three boys in the draw mo. One more draw mo papa because so dem did ya to don sa kwan say three bom say ne ya no. Ne ya no sa de no mo ya mo. Omo ya mo nsa say sharp ba mu say sensan oni ye twa. Ntimi control mo ba bia ne ya no. Asamu yesa bi no pesakri chain mo fa so a wo mo ye major no na in fact areho wo chichiro mo sa no pesakri chain masakri koi na de nyana chinum pekura na wada bia obeso sa da ye no na ya sa chain no ani ye friend say ni tup ahoma bi so tup no we mfa bi ntia da me kopa wo ya na ne de bumtimi nim punishment awo anum na de lelo no atwa na adwe ene de bobo se dufu bia ho be sei na bia ho sa wa no na miyasu abozu wadwin na dawachi nto obi kura tia wa wo be pacho se mane nko
because ye gina so ama omom di bon kase ne ye nyina efiri pe omugususu di metie yi ene ene omote na ya ma no fuma ye beche me ne okum ni pass ye chi no the same place ye nyina ekoda nti omu fili chan ye wuti aso omu fili chan ye nti ye basere ye hu boni bia ne wose ye di ye nipa no ne moa mienko mu nyina mom za papa we hu ye me hia no paper me na me Ghana president I am me declare ne ni kwanse me declare that's why you are not Ghana president. Because say my Ghana president I can no man can obey you know. I know a bit. Your last story no emra na yenshe because kroma de nsem bi ona say isia tum say e bro adwen nti ase so what would trigger you to kill your own kids? Two. Ne ma so dan yen mbre mu ma bi. Oh wale aya mu mfe nyansafo kakra. Obede dan ya hu ana mi ho kama. Dan ya obehwe no na sabio sabi mprediasa. Woti mu nse dan ya yetena ha na kakra yi. Ni awofatie nti hunu. Ni awotie nti mi hunu. Ofa obi ho. Edu ye nyansafo ne be ma twempna. O dan ya. So badanya dan ya be pi. Obe wale dia mu obi fali so bensi o. Ye shedam potete nipa no hwesuban ode asie. Eno nipa bia na okwa atitimi otimi koso still asie ni suban. Oye de ho mpupuya kakra beba. Edisa be ma so wodwokura na okofo oba na oduru ani me basesi a na wugina wa na ye twa wa na 30 minutes. O fa fun fra obehu attitude kakra. Me fancho. Woti asem na se. Edi nipa suban de o pese ohu na obehunu. Wo sra wo so na de wadwene to fom. Ye gwa wale ye mu wa maka chom se ye no kwase atwempra ye wale kwase because o kompratron wuzo ye kwase a etu hu no kompratron no ayende ne ho enwale kwase a exactly esa obebre abema otimi kuni made o nyansafo yes me hu say in fact you know you are too shallow minded abuo Jimmy John we timi ka cho say media I say no obi ko twempra no ga say media o ja me meku ato akunu oyo obo ye bema ohunu so ye Jimmy John men no cry twempra no cry wo dia say bo obi so timi ka ne da bende o menya o sa da ya kasakase we ya kiro na nim ne obesi abrabom ebetom de bikanyo na bepese obeja no eni ye bi esu bi ade bi na bepese betem ntem okay bo no so abo kokko dada na ate ho sa mi de mi pedu abo wo bo mi kokora wonti de onso nyansa wo na mo de mo tra mo titi we nyina se mi do nti because open iPhone otoman ndi eno nko amana fall jimiza iPhone ada ntu cry for crowd kasa won ana kwasia te se de nka wal ne ba fie sei oh bema kwasia te se yatimi pause mauma omudi nyina nim sa de na egum ne bekunkura na ahwe om na boa okra wa ye no kra so okra o poison na he wa ya wa hukom abote wo obi ye okra wodi odua ne kra so me poison aboa we so o de mani wie na ya bademba wotu wa he ya wa hukom Bishop abote very terrible obi ya no abefra wiase ne mu bi ne no om nam se nipa ye ko kan ga na fo ne akan na fra start kunkum sankofo nyina ke ho atonka bi akomo asa ye kan ga na fo ne akan na fra nipa no so onye nipa enam de na fra ga na fo we mo to aba no akoto bi na be de kana president amo we se mbe yin mu betima yi no ko woni tire oni vision bia asiaman mo fa nche no kura we ye jimijimi ba mo fa nche no Jimmy John sorry for my words but nipa wudi for there you pay deserve ne ye keka kire no okay what you say awurade asem kan wase ne mansia na me awurade michie ne etoso nso ye metan kura ene ye tranton ne ohye nuanu mielu ntam takra wojem enaye eye hare koboni mu ena ensa ekamogyaguo etu wo ye awurade tamfo sali person tibidi na tam wo ye awurade tamfo timitimi ye yew wabe wiase tumakum nipa mienu priority no ono ani ma yenkom kura ne mane de yanko wotwempra kura bi okunege ko be ma yo de tina akofo na chipe no ohun pe ode bibi be fra duane mam wadi azwane e wo miti woni akuma ye de tra system nim je so mo pe ba bi yi ni tokune kura Bishop ceasefire some women are very dangerous when they hit you there's none bad masuki ani ba cross one no I wonder wanya afani di amba pa me pena sempa nka ni ameka kire no kura etisa oyere eye wade na eboro so enti kokuma ai asem ne sei mama mkaza aka miyempa na wudi ni dia so no so sei asabita frache oba no sabita bo de seka bra na wo sire mu kura o so le jeje kuma
Areho. But last story they brought and it said I think last week and lawyer Morris Ampa ne chama won to me if you was nigga or more seminum severe song sorry ya and na what you late last week you know if you shwa and just say Morris Ampa one more and seven sorry and what you say if you shwa ka say okonongo nene wakwa kobudua no de mu odden sene ebe ya lawyer Morris Ampa be frasa aswe so ana se chema wonti no so be frasa aswe so okoye ni nim se akoye ni no ma e wo se wo ye bia ti e twen se e beti se tim keja nene sankofu menu wo mo adai na no ngopofo ba bonte be kan se oba ho ye ka che ni se beti ma bibia ma je se wo ba eye the king of Ashanti na obeji krata na say omo approval na whatever na obey den na wako na Asante no if you say onu ahwe timu a ateni wadi Asante fo no we na nkwa de cha rom South Africa o say land you say for baby and obu ni kweti na wako akwa akose eni twam a week way na ti say just blessing and e ma me agrada omo so e de agina mu den na omo de gina mu atumu se na emu orem eno nam so e ma che se mami agrada e de expose di mu odin e de abamant expose no to say emu say there's blessing e bo no wire na wo budo to say booking had to be action na oka I fucking love you amen and I'm still looking about what you guys are doing on family and what loyal Morris Ampa about what about a defended just blessing I am for what we done no shall see before worry joy blessing you know well no my friend guess I want you more money before worry no your ex-girlfriends is there. And then on the right side there be a lot of people are here. The joy. Oh, worry you know. Guess I was some pay me on them they know. You see, a man me too hey, where am Morris Ampa? Me ye clean no. Me too hey. Oh baby, I mean other day be am make us say na to no share. Say lo am no. O dey say. Enti no me name that chom. Every day be when you experience with me sexually knows that I'm not clean, I'm not perfect. So the joy, please. Oh yeah, well Juma, I want rejoice. The best no. Oh to me, share your name can say. Oh for you need da. One year guys me pray me want me because up me want girl I want ko na oba on chenya oba pet sponsorship o propose man on over say o share ring I want penny me be nobody that girl ba me nche ya bo komo sa na wasam pie wo no say ah wait was me peda just yesterday the guy told me gave me a lot of details about you so please Teacher, you are not perfect. You also have your cheating habits. The difference is that what the am I out. But say before you married Joy Blessing, during the marriage and after. So girls in the expose you can't survive the joy. You cannot survive. Also, and we know what men do. Men can do. And then what men have been doing. So stop the nonsense. Stop the nonsense. The joy, stop the nonsense. My Jai trying to make your wife Jabesi look bad, as if only the papa were cheating and only the oil. So you try to paint her black to everybody just to save you whole reputation and your brand, but you know very well that also you have issues with women. So please, that posture, no, I don't like it.
yes, sir. Yeah, before you married Joy Blessing, during the marriage, and after. So girls in there the exposition. And now what about Bontine and I say I granted the joy, say be a son, say be a yado, say a year we Joy's Blessing and castle or exposing fire about Bontan. You cannot stay here because once you know what I and I don't know how I feel about this whole thing. Do you think the lawyer Morris somehow right? I need to. Sir. I'm saying to you, we have a pair of lawyer, Nana. Lawyer position that's Ukraine. Oh, come on. And any lawyer, any muyaha. Lawyer or a presenter, no a lawyer. Why? Diana, you never be our own. Ghana, they can't, but the who here. Tell lawyer, the move over TV, so cry a host you. You bizarre question. Lawyer Bambrema, I did the joy a year. Now the Umbramini was here. Now the Aguna Yakono. Is it a word than a presenter? I will be on for some now. The opposition be a winner at the South York. Never be on was here who. Never be on was here tonga. Yes, I saw your sister do what touch a match what Triano or Tafruano. So the Musha shall go what Tria, no Tafruano. So can I have another 4 p.m. free class over? So you'll be go visit the best friend ever. Lawyer, the other was a be a tonka. Some no baby, she had the idea not Buria, so not just best in the abetu and him lawyer and Bezo di mame. What be the question won't near Merco. Now, young Coba, my dear, to know about Canonia be being friend to the for food to another yatim. Say, stop your nonsense. What you are saying is nonsense. Yes. What you are saying is very nonsense. But say, besides, be a son, be a yard, no, defend the joy. Kasa? But offer what a Roma. And see, they've done funny Richard. And only Yansano. What funny Richard? A medabon, a Jesu boo. A Jesan and his soul. No one any pedian word your mind. And not the ho. None will be Tinasha Kawa. No Sakim Bramo, who dear. That's a war for. Or you would didn't even name me away. And Sadio and your can of marble for Dia, what you do, a good mouth, young woman, mouth. When your mimuno, a yatabu Casamo, Bama so go a limpa wufi. The bonny and no master trama, or Brabian with ya. But by a be a yamimu good wufi, Ubo Yasias in terms of self good wufi. And granted tonight, days or Bawale for Bama Cradden is about 26 years. Eh, Musubo. Niama, maybe such a what catcher I one. Eh, Musubo. As you met with troubles, I come to Comasa di Opebia. You will never do a and you will be dia or Koya, a Musio, young Canchano. What did you do when you said your Bama trap your 2 years no Marco, may news, no? San or Barco boy the man would create news. Young to me no Jim Frazzetinamu. Young come and I'm a Timon into Munya Konyanko boy the mine. But the Nimia Luguns and Yania Penibio and him the Bagatos or bar, you have no right when you married. We have no right, but at least Dave Joy could be a little considerate. Don't you think so? What do you mean about considerate? Because Diane, me no worry. Okay. Me no worry. No see ye jawari. All right. Edi antina Diane uja o felumba. Uzo felumba boy de ma o mechi. Bible say no kwa na nteto ye ntem. Ani edi akokọ say ye ntiase. Ana for felumbas aye video e confirm edaman na odi ato no so say no nti wo mpẹ no. But to go for the so mkasa una no ya ma asam no so wo court wo mekre. Say ya de ne for boy ya ne de say baba ne be kasa na obi abremu na nye yie. Ye wiye ye kire na oguso kasa de amekura medi natam. Go at least no ne ba at least wa wuro no wa mo ahwe na dadje mu penti consider no. Ba first one na ba do kana no tuma nye yie. Eh no ba mi ma shock am no ware. Na say wo obi na wo don you fucking love the person in two me no monsa. Na ade we ma oyare a na me ameto se kunu na yare na beda me so. Na wo hunu na wo ka enti ye change no. Ni emfa ne say Dave Joy no na the video abeda abontensa. He fucking love someone. No body pakro di anya blessing di no boy a. Di blessing no obedi ama no ze no neme. Abromo wo court. Ye nyina ye gitum say ehi beda nipa ni nipa ntama obi e pe bibi de defend ne ho. No matter what your maturity koduru. No matter what your maturity no e koduro. Moment ani nipa nya route no de. Bibi si abese improve mi ehunu say o de na ede. Enu ti na ofura adwuma bi mu. Na so okona ne man tane ma no mani age.
because person who say ha no na na ye wo saa especially ye media ufiri ba bi ko ba bi na wo mpagya pe om say abo na hye wo no asa ha no na na epagya no ba ko pagya pe nso so uso be so prove chom say ne wo mu na na wo mu exactly saa na nipa sutie it is any bona kawe na wo sabe mo example lawyer yi and na wo saa de wetu a won't you complain and so cast or no on your right or no issues as usual with his wife, but fortunately for him, Amabonte, and this is a very huge expose. Mami Abaye, and Dave Joy could be a little considerate. And ye, Yanfernum Cassa, and no yaman better was here to Beman or Flower Chimponi Pia, and no mark Kwanza Cocofanici. Could you video got trouble? And then my Anna Banana, my phone about Koowaa your mother to the sense, Beman about the mamma Summe Pine or Penadia Dada, or one in Prada Bonte Dada. It's like I'm coming in. I want to also ask, say, and to wound in this Bibi a trigger, yes, a Bibi and trigger, and see, I Joyce meeting me a story of all of a sudden, say, okay, I am married to you, you're treating me well, I love you, you make me happy, and I'm going to look elsewhere. Yes. How? Then may be as on your banner bezones or your da, and your banner hotono. Then may be our wallen name about Wawalene. Oh, you need captain on your dofo. Burning a scan, I don't know your dofo on your dofo. The judge baby, I know one of the who David didn't near baby, or do no crab it, mamma about the mind. So you feel because of Gofu Shomo. Yes. Yes, don't say no, Diane. Yes. Miss baby, I want to Walene. I want you know, one your dofo. Came one year, came one meet here to for ne. When I was a level change. It is the same. Maybe you cry now want to say be a woman man so no or so a support to you are pretending so I love you. And God has given you option. Mungus again or a Christian num to me. I know radio cash Bible no mama will say. So another man bontia Matthew chapter 19. I know. When you baby any who kwaso jana yere and I will jaw kunu. I know. Etinamia yadom onu kunu to obodo man. Ebi cross we show be out on that. And I wouldn't make your mind here. Can you couldn't go funny was your now done? Do you that's what tell Kuno yes I as a wouldn't make your money but that. Some strategy now. Oh Diane. Now good year then no aboni creedy. And I say good on the Kunising no bomb the other and so much here. Oh because now I gu. Yatias here. And I couldn't say. And Tinyami Dino boy another and also some money and untum. Dear Besser. Ni omuye omde hage no asa mo kabia man na ye obia hi no obia bezo kire mu no babia no kura wo da bia ne eboge ni di nti ombeje omunyai na for example yi pema so pema ye hia mo hotel bi puna no da bia obia yi pema oh awon jo mo ba bia mo da ye ni mo chebi miti production wo wo tra chebi kwenza wo ba skema hotel bi sha no wa se nani abaye gina no di nkomo ene ye so ye wo fa se de ene me de menka hwe ye nyina aduma kro nti za no nche so obi aye mfonso ne ye ka che na azum minima dama bonti minyai mabokro no ye nche me ni obi akọ wi ani ache na eboro na mesel ntimi kwaje na film bi ko me ya kromfo ni bi tutu ye o na mo wa jaye ene mpie Kagano, beer to be Kobiaso. What fair do you want me to be? What fair do you want me to be? Niagana by ever. I'm not saying say, but what's with a baby so they pushing on? Bibi at the end. She didn't just get up and do it. And I'm saying Bibi at the end. Happy when she's not comfortable. Diane about that. It's my friend now. Well, says here out to who come on your comfortable. So the partner 1,000 times could have been comfortable. Diana was all here. Nenti would have sut na wo bodo ma yen papa so maybe no team and one team ni sunti na yesi ate untim eti no fucking love obi no ndi ukunu se ampa na nyame no wo ya ama me eno so ade na no so mo se wa yen papa ni ade na no so mo le sampa wonyi ntumi it is because it be another video no you know was a little way back hey dan me home senga me home amane o muni nyina atiko sana mpeza me because
me yada ge no na be biom de nam na mahi me di asamba dia ne chia dia me mpe ne sa kura ka se chia no me ka mo me ka ne chia dia me mpe kura me ka se chia no and I mean ka so be ase chia no but you way see way left and right you see because ye no mo tia mo ye ni nye obi aniki anya bone a ye hunu samfonso aba and that is why I'm saying eti yeso wadi kia ye bone no wo hunu emfa so nkoye bone yate come on there and tell offer that on this issue dear wecha active wecha intime I am quick put microphone BBNA. Look, Mark, sorry if I didn't really read the message very well. I couldn't really see what we're trying to, but that way no, I didn't actually come. Okay, Bishop Monfire, that guy is mad for Major Moses Kumasi. Major, I say, come on, the uncle. The man is very, very. My name is Prosper Ose from Wenchi. Hey, Prosper, God bless you, Offa and Home TV. The guy is an Esther from Tsunami. Yeah, that's same. This one says that the please good morning to you all. I really love you all. May God bless. May God be with you. May God be your protection. I love you too much. We love you right back. Okay. Yeah, the airline is not soon, so be part of the program. The show is brought to us by courtesy. Odifo that I boy Jaffe Chrome, Sandstone, and Eddie Asada, Ebema, Home Estate and Block Factory, Omonso, Eswasname, and Eddie Programming, Eddie Ebro, CJ Fashions, Kumasame Kum, and Shame at 0268 505021. Call him for all your local fabric clothing. If you want to become a good fashion designer when you go there, he's going to give you a 2 years tuition course and you'll be very great. 3 years, yeah. Now, I fine. I'm a home chef from and hello, Mama. Now, what to say? Yeah. The audience quotation there. Over here, that's it. For hello, good morning. Now, I don't know why I'm now sway. But yeah, just so. What's your name, Chikakra?
Yeah, that's it. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Hello, good morning. Good morning, my dear. Nyakopa du mo fa garba ni ana. Kia, e mo kwa ba yenti. But yet one can so clear wa ha. Alright. Da wo da me da ma se di mo pa me. Da wo fa ka tem bi se Morris no oda so ye lawyer na oda so ye ni lawyer. Lawyer me pa to mo kan ye so o sha ni lawyer fulundi ni lawyer. Na social media de o ta di ni semba to o ta ka ta o social media ubu a ko ma na o me ja ebe se ko fo mo o social media de unya di wo di ho fe let's say u ka mu se we ni onyam ni ubu a di pa wo ma o no o pe se ba fom ti treno so ya ni lawyer o he so ni lawyer na o nya social media te bebre no so da ma se mo ni nyam ni egu no. Yes, so yeah, that's it. I mean, I will call on the line. Hello, good morning. Hello. Hello, good morning. Hello, good morning. All right, City Five, my entail. Woman, really, I'm saying, Muduma Pa, Moyano, for my name. But the enchantment of Kobama or Fanso. Now, Madame, my program is Purupa. Now, I read about when I said, Bema, I know about one more. Nasa Obama air power here. I read about when I said, Obama to me, the number thing, a catcher, the number 4 7 about Riata. By Oba, you so Baby to my catcher, number 4 months, and Bema with him. Into the best friend, said, Mararoma. I bet you any more. The Bema said a Bible carrier, so so. Obìnrin ẹ̀dá nkú anáṣọ ọ̀pẹ̀ náà fọwọ́ adé mu nípa ẹsẹ̀ ọmọbìnrin ní ọmọ máa sẹ́mu ẹ̀kẹ́ ndé wọ Ghana sa nti dẹ̀ ẹ̀yẹ kan nyinaa ẹsẹ̀ ma ọmọ adáwọ̀ ma ọmọ nhwẹ́ na bìbíà no ọmọ hwehwẹ́ bìbíà so na ẹnura program a mi tie deɛ na mo yɛ mehi kakra program no mu ɛyɛ wɔhyɛ kɔnfo agrada pabɔne ne wie akyi ɔman mu ɛsɛ ɔman nkwadaa bɛade bi a ɔbɛkasa sɛ nipa ntie no mɔmi na mi nhyira mo no mɔduma paa mo yɛ ɛdɛ wɔn Hello, good morning. Good morning, Baba. Good morning, City Pie. Kilaniana. Oh, sorry. What to say? And follow when you're about to carry the other side. How you know, the Uncasapa, Baffa, instead of a price and you do your probably believe South now. That's an agreement without any. But you can now, yes, stop this nonsense. Stop, you know, anybody will make some about. And then our Casapa and so we're losing our opportunity that makes you so cassette out. But at the moment, for young quality, we need young opponent. You're best trouble. I know it's a true much money, no more much money in the brain. I'm that. Hello, good morning. Hello, good morning. Hi, my dear. Mpacho, we need baby afraid. But I boy. Hey, question for here. Oh, yeah, that's the only. Yeah, I'm going to see it. I don't know that I want to because a couple of years when I was there, but I was not about some of it. Now I was able to know how I done it. Some of our I don't know. If I don't operate in my friend, and I don't want to say no. Look, I put it this. I'm going to lose the car. I'm going to lose the car. That's why I'm You're showing in our office meeting. Hello, Dara. Hello, Ada. Oh,
to say? Radio near Manio. Adriana by 18. I would do after the quad, and them attending out to be a Mamantia, the quiet when I'm in here, the quiet. Okay. And I could just be also to live on of a lumba. Now, 2 for now, for cooking some on them casino at my farm away. Now, Diane, Ghana, and the rock of Papa, Padina, could not make us a Ghana, but make us a Diane, who are almost one to be one. I'll still have a job. Diane, what kind of progress after 12, 15 now? Was so Jim for party and so, and you see a future Yatani. I have a in the Lumba 2 and go for say, and then, yes, sorry, now it's so bad. You come here, your man. Said Bema can think her. Now, Mammy, you look on a police now, so poison on Diane. What kind of Roma chapter says there's no simple for no now found on down farm. And I thought kind some going to one very set you are on now. But simple near the Kubonia for. I had anybody that there's no Kuliba. Now Ghana and Penfast and Ghana, intimate sign us up, we have finished last year. Naturally, was that to my name, but still be an I put up with now who was at study. Oh, we don't know for Lumba or Sebi. It's more Jimmy do. Oh, you best a member now, more yet I don't like. Nay, Jimmy Sam, if you are quite your fatisu. We don't know fair can. Or Passion Pendiana one latch and Panama. The best of Patamano. You move for a month far. They pass Sabia and Wallano. What a Passion came from Panama Passion Wallano. And then I don't want. Yeah, Kudukura, I am fat young 1 hour for soap. Oh. Then I'm going to tell you of Lumba. I'm going to who Timon that's a fair, that's a point before I say no. And the be alone or trade and still yes. Yeah, that's it. Nyakopo, we shall have 7 minutes to go, so you can also be part of the phone in, and of course. Good morning, Diane. How are you saying? Nyakopo, I don't, Papa, me who ye na once way. Yes, your mama, what for that? My Joe, so. Also, what part the calling boutique honorable Amaga. Okay. Diane, let's go with mo line mo pe ba ko san kan ma e ni bi ko to le before mo di ma se ni pa mo dalo ma e ba ni sa so ye fresh e mo pikin gina so why e balia ni si wa na o se ko ba ka o sa ko di life for so nti ma dalo ma ye be ni sa mo papa we se bi wo ye lawyer nfa o nto ye lawyer ni so ye lawyer o so ye lawyer ni odi ne funi ne no na mu serious. Sadi na oye na entertainment eduma na oye. Eye serious, mmen kan kwete eye mpanyifo na omo lawyer sini bi no. Se bi omo pre bu omo eduma no. Na eduma no eye eduma bi a before better say we friend lawyer no. Siko wakọ ni eye normal we sia. Ani na wo black ya ne kasa. Ene che so oye lawyer. Me wonye lawyer mame sebi. Ese memi ntime sia sa papa so oye lawyer. Ade mo anya ono o me ni mo adwen. And so, or group and young one, as what in one from a year, a bandia, or near Banidis, I was for a year and people by. So I just say, and to all your neutral person as a quality lawyer, and a quality lawyer, you know, the bad ladies and like a TV, why what they entertain would be are. And she on one to officer, you could young piano, you are born girl alone, and then you touch for Papa no cocoon in mano, and you. Mom can go to says the German and the Barbanica. You police come many more baby and boy a day. A move on go to the Bimo. No one saw a year appear pa and good so. No one's a yank away. So we need ya. And the who open a year of minor. A man that's your yansa. Honorable God calling boutique. Make sure the papa. A year good. Sunday wear the best good. I'm a friend at Dom. Happy birthday, Emmanuel advance. Hello, good morning. Morning. Odo Pacho, we didn't baby our frame free. We didn't get upon me free put you that. Me Pacho, Papa, yes you. Of a lumber cat and we manage it at 7 hours of a lumber and I'm better so much. Pacho, so. A week of a lumber, yeah. Oh, if you are an telling for say, it's really cat and got up on things to the farm. Now, oh, Oba, oh, yeah, dear, and yet, what's in the year, the man in Canada. And come for me, my former wallet at 9.
ɛyɛ bi sɛ wɔn sɛ wɔn yere mu a wɔn tɔ so mmiɛnsa ne ɛdi no wɔn fa wɔn kunu n'akyi ano ewi ase no yɛnyɛ adeɛ saa ade na nipa no yɛ na ɛyɛ bɛrima no yɛ wɔanyɛ adeɛ no ammerɛ no wɔnyi ntum sɛ ade no ɔyɛ brɛ no nti lɔya mɔre saa mpa wɔn kɔ saa mmerɛ bi asɛm ano no ɔbɛrima nyame nhyira wo nyame nhyira wo nso sɛ ofrɛ hello good morning hello good morning. Hello, good morning. Hi, sweetie. Pacho, we didn't baby I'm free. Let's come please. Let's get a Takradi. Okay, Takradi for Yadamase. What are my into? What is my moya? I mean, Mammy, and I think I come, what can I say? Can you so or Barbie see them a vinci, or Papa Lua? Them wishing if I call a kitchen, I have an uncle because of the new person can come. Ní ìṣẹ̀lẹ̀ mọ̀dísì ọba bíntì ọ̀nà tún òkùnkùn wa kò lóye dúrà ṣe ọ̀yẹ̀ kìí ṣe náà ní wíṣẹ̀ heaven on count because ọ̀dọ̀ ìwíásí ẹ̀sìn heaven ní nípa pàà nyàmí abọ́ ṣe ní system ṣàṣọṣọ ayé àtàtà ní mú ọba ìgbìmọ̀ náà ẹ̀yẹ nù ọmọ ètò yẹn kúkú ọgbọ́ yẹn ṣe ní system ṣàṣọṣọ òtún ẹ̀yẹ ní ọmọ ọ̀ṣì sáà yẹn ní bèbèrè yẹn five bia wa nya agye ho de ye five to two five ebi wa nya agye ho na ye yare we ku ni pese abo mpo tie ku ni sabe akoko nkra kwa mpo ni ku na iwe hu a obecho na kanta na nipa wa wo ne mi na we ku oba bi ebi ase du asa onye e baba ku en na maintain ente jo bi a onye bompo e pa kama na on tino na tuna e mu no e bi about so na me ni ye no wa papa we ya me show yeah that's CP yeah fa call you be back at 3 minutes we have to thank you for calling original so okay hello last caller good morning order mami tiwa your friend talk true. And you talk true now, Uncle. Talk to you, Loretta. Morning. Talk let me talk through. I talk for Lumba and tell me she had a party in Lumba Power. You know, lawyer no. If you want to send no for man, and then you couldn't call you over 60. 18 Eti man yes and man yes. Obi be na dey won asset. We must say asembe na secret. Na nyene. Asa wo po ba no bi edu ani kan. Enti bi be ni tem bi aba condemn be man. E to ba ni ya wonya do ayede. Ama na sa o na tam ye. We yishimu e fa tam le tenten. Na nyefa. Obi ni ne ya tam de wo no kai fa ho me. Okay. So won po ba na wo fa ho me. Yeah, that's it. Thank you for calling. That's your opinion, though. Nation. Diane. Lego. I didn't show any baby or tea. Beneza Dakoya, don't so for chief. Ah, Papa. Michiamo. Isaac Usubempa Prophet Michiano. I feel my senior contractor Kofi Job. When Mr. Yabua, Michiamo. Now, different and Yabua's baby will be and Chason Concoman. Original Lookman and a Gapat Education Compress, a CU. Mechiano or Techimai. A radisha of 4 shade, a mini acosia jump for Yami Unshirano. Na Unshira, a year mebra, Kodea Boa. Yamishra will be a befriending in house watching with the today fashions can I say. Would you for an eye of what? Which of you read that home estate and home estate of Lofatu. You read a month someone said. Na after plates, the guardian of what's I want to say upon New Year, Jamuna, Mammy Georgina, and then Papa, a Jew, Harry, a Jew, or also Papa, and then one whole at the same, shall learning how. The director, a also, executive producer for the show, a Russ sometimes. Omar and Linia, a famous and original, or MCR. I didn't know actually only Kumasi 104.1. Now, Nifa Kumasi Park at 1 so if
pii so